Ja se zovem Samra Zulić, imam 13 godina i dolazim iz Bihaća. 7. dana šehri Ramazana, aman, aman Ramazana. Pitao ga sine Ibrahime, aman, aman Ibrahime. O moj babo sultan Sulejmane, aman, aman padiša. Neka ga neko svoje provodi, neka drugoj u ašiklu odvodi. Ja plakat neću, već tražim sreću za sebe. Prokleta da si zauvijek prva ljubav. Molim, interes mi sada, ne vidim ovdje, ne mogu, zbunila se to, jer ovo 2000. godine si rođena. Znači, 14 godina. 13. 13 godina. Da. 3.6. Odakle je takva duša? Molim? Kako tu dušu imaš ti? Ti si još djevojčica, ti si još. Aha, Svaka ti čast. hvala. Ja sam oduševljen. Svjedalinke je bilo i bit će dok je vijeka i vjekova, ali ti i tvoja generacija sa svojih 13 godina ste sad posebna jedna garancija da će se vdah, ako Bog da, biti u vremenu koje dolazi. Ja sam oduševljen tvojim pjevanjem. Svaka ti čast. Veliko ti hvala. Hvala i vama. Jer si nas počastila, stvarno prijatno. Evo, sa mnom u društvu je Samrina rodica, pa da čujemo komentar za nastup. Ja sam oduševljena. Kao i žiri. Kao i žiri. Evo, možete vidjeti na moje faci da sam malo suze u očima. Dobro, emocije svakako su uvijek dobrodošle. Samra, šta ti kažeš? Jesi li ti zadovoljna? Ja sam zadovoljna. Komentari žirija? U redu. Jesi li očekivala? Pa jesam. Jako sam uvjerena. Da. Zašto Sevdah, kad si zavoljela Sevdah? Pa još od mali nogu pjevam. Pjevam ja i ostalu vrstu muzike, ali eto Sevdah nekako posebno, da. Očekuješ da ćeš proći? Pa očekujem, nadam Od se. koga si naslijedila dar za pjevanje? Od mame, Dakle, i mama lijepo pjeva. da. Zašto se mama nije prijavila? Ne znam.